Bismillahirrahmanirrahim. Mal City Council ka hataruna dawruga sappega sataruna rasmi amu jawsaya horiya befunas marhuwa mi jawsaga physically abbefulun online ko hataru befulun jumla bara befulun abu bara wadanno agenda ya madu miyadu jawsaga agenda madu bes befulako utras ko rawana danwadu ba henno ko bawana agenda fast ko vote leba online ko tibbe be flong agenda ya medu Bueno, trazo. Macedonia. online ko tibbe be flong na ekiga agenda fast kuram diha be flong vote de magula biyatum agenda fasu Nuevos días te hizo una dúo de Mal City Council ga hataruna dawruga satega farano rasmi amu jawsaga yawmiya fast kuram vote de bane Taído. howda yeah okay yawmiya fast kuram no be flong vote de magula biyatum vote yawmiya fast tine idari ko to mushala masadiya sawisona haruge andaza ko for Mal City Council ga budget fast ko ko budget amedu wa ka dak council ga secretary general danno शुक्रिया डिप्टी मेयर मेहारोगे नाकुरियम में दिहा सर्विसवन आहारोगे बजट दफा करा बजट में एक ही कैटेगरी तक अंदाजा करा आदे तक तिबे फलों को मत में तिबे फलों गाने आईपैड तक में डॉक्यूमेंट तक तेरे गवान एक तेरे में दौलतों और में दे ब्लॉक ग्रांट और में आम को मेरे मुज़फ़ों मुसारे या ehni idari kudu harut belhetuma awna sarkarun de budget gutu awna mifar biha sawi hai awna andaza kurma difa in mi limit ke tere fit kogen mi har mi limit gutu ge ni 200,000 awna difa ya sida fit nukure mi dane kom kusaun hingane de be me do consider kurawana kom ei 2 million और मैं मींद एक तेरे मी कुरे हरत को बदन जामो यानी मुसारे गुतु और मैं एक तेरे बोर्ड पे दान अगर का 10% की मुसारे गुतु और मैं हरद कुरा आदद मी आदद मैं मींद नहीं एक तेरे ट्रस्ट फंड मिहार और मैं बाकी मी आदद की अड्डे आंहास then all men mi ekki farat takunde timman faratunde faisa goto ei miada tibe fonna te fennani ei Islamic ministry all men miskitaka gule gotunde by ane ehita 1.4 million then ya gule council ge amdani goto all men bala ei council ekki haratta all ekki mi hidume di government libena kama andaza kura adadu मियादों के तेरे का मगुमती और मैंने मिले पाकिन फी बोलो हिस्सा कुरान का आगे का नोदी है मिले ना हमें और मैंने पाकिन फी तक उतरे बली बे दिन पाकिन और मिले ना व्हीकल फी तक उतरे दिन अन्ना ने एक मिसाल का फत्ती आया मगुमती मेरा पाकिन ना मैं विहा मरवा मैं वाइटल सेक्शन और मैं मिले हिदमत तक आम हिदमत तक बे मैं और मैं मिले हिदमत तक मैं चार्ज करा दे तक then tibe honna mi fennani awmen ham islamic ministry devban adi itur mi komme har kos million awmen na de gota ebowe itur million million awmen mi ham miskitta ge ek maramat tak wis beno koran adi miskitta ka gole ki kan kamas beno ko ega dashon tibe honna fenwa dayanno ni anghan utar ge misk kora committee ge accumulated budget goto ge hinga da ebe fonna libe budget ge मी मेजर पोर्शन हर दिन नौकरे अने एक्टिविटीज तक यहाँ वाला नहीं गए थी
ya mihar accumulated adadu goto mi andaza korani 15 million innar kam government lebe main budget ge percentage 1% be for na bodu allocate koranje e me goto mihar lebe budget ge teremes 1% anghan mutarge masak kora committee fund goto government allocate koran de muliye amen jumla amen ge budget goto mi mihar mian ane dia sawi dapa korani atroste fastos million e mi horiha himene gota then to go me bahat jehida kamugwani nama ai me ek item tak ma kura haradu ta bahore mi gete deifa saka recurrent haradu go to government ei musariya ehni mazakkat ta kam kura haradu e gete rege atroste ko himene nama andaza ko pemeti ekan kam kura wegen daanako capital haradu goto government misaka machineries taka equipment adi mitana beno computer ka haramuda hoduma 30 million government haradu koranje helkam e mi data ta ke mi ek section tak government na be from benumwa takti goto go jaha libi for adot tak accumulate ko government bena adu ne dibe aun fortamos ane ali alwale goto block grant ko board portion ne government heda koranje heni mi mozafon ga musara ඒකතර මොදෆ මුසාරය ගොත ගන්න මේ පුරියම්මෙන් අහර සතේක පස්තෝස් අම්මිලියන් අරද කුරා ජෙහෙනක මාන්දාජා කුරේ ෆෙමියොති මියදදු මියයි මේගේ කුරීග බද්දවුන් තගොත බෙෆුන් වරබඩ අද අලවා වන අවුමෙන්ගේ මේ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් ගෙනවේ බදලා ගුලගේ කිහාවරගේ හරතක කුරන් ජෙන තෝ කිත මේ නගෙන තෝ මේ මැක්සිමම් අවුමෙන්න නගෙන අද දවස් දෙම හර මේ දෙ එකම මේ create kora nimma for huriha me wazifa takawne ane andaza kofiya mo warabbodo de aragende aun badadiro e huriha me wazifa yaka saka nonaga adi aun pending madmadu nagana kama men nahara eno ne jigin nahara dafa ko fain gotum bijyamu e bara gagana ka 30 million e malmen na ka 30 million en vel diben kitamar kawne yada de jaha fo fono kamuga vies e sarkar malmen dena kama andaza ko jaham bunafain nada ebram me baje e cut down kora kof mi 2 million no salmen gene ife me ege terem board portion ne midani mozufun harada eme hunna gule eheni mi haradu barada den ege terem faha kollan denganna ba mi office inguma koranje harad office inguma mi first was 1 million kandaluma for baaki million salen million and sale nulibe firi 2 million or me beni ehni harawtak dege teremu samen badhat me mane puriha be tamsa ka current bila fem bila mi tisa ham bodol take bara e mi adada ki awme edunu kamge wi samen libe ado dennu aun faha kolle dandol awme na hawale fa mihira miskita ki mi korin blog grant paisa jama kora iroga me ek calculation takutere leif hori hsno ege berum me islamic ministry novege fahu ek council taka hawal ko ek pakki hada funna me hawal korun taka mi ai mihara men me jehene miskita current affair working hama beya kora ege tereme sammenai baad misal ka amu fardun badhatta mungen na miskita wes wak hisab ko be for me nobel hetti current affair bodwe me current kandala hen fen kandala diyama am anna shakwa ya guliga me tere bade me ekan ka hallu kora awmen be tak guzimma naganje halat me baade e halat be samen je continuous goto adu tak bahatta work korande me awmen denne kam go samen mule harune me roges e horiha pending adu tak no dekke den ham jegen haru ekan kan kodde down ham verbal bala ganna ham stel ko MWCS me kan kam awmen ham do tak de am bahada ge be dekke na maguta awmen fahi kodde den capital haradu goto ga midenne mane 30 million behiyen dago tibe fota efeni den tiriga e public sector investment program PSIP program ge darun 30 million koriyad danada office hinguma benova harumuda ege tere hona kudu item tabs misala ka wheel baro me tools me current kiha me benu kora samanu taka computer taka mihuri hacche simile genda maganu kotegga office ingumu haradu de me hunnane ike gitura as
ऑफिसिंग में और में हम मी बोर्ड करंट अफेयर दाका और पाहा कुल्लो दें हम ऑफिस मार फोड़ा साफ करो मैं बात को तिबे फुन हियो दांगर बोर्ड दे के 30 मिलियन एक माने कि और में मी मिहार मगमती साफ करो मामी हुरिया कम कोरायरो बोर्ड वालो तक कोरंगे बजे कोतला या गुले सामान होदा कोम दो कुछ समय तंग हरद कोरंजे कम फिही गंडा में हुरिया चेस माले मगतो के गाला फरतन कवे मी इधर से पच्चे मावट के बेनो न करे फिही गंड बेनो कोरंजे फिही गंड हम मी काप्ता दर गागन काप्ता उसगिन पर फिही गंड बेनो में न करे बिंदागे हेन मुळे तिगेनी के बदे या मैं खार बाहर हो तक हम कोरंजे ती एक तेरे गई दी ऑफिस मारे फड़ा साफ करो मध्य पैसा को तो 30 मिलियन यही फायदे लेकिन कमाल में है तक कोरंजे ती दिन अने तिबे फोन सवाल मुझे जवाब दिन हुआ उन्होंने मी रवाने अने मैगनो को तक मेन एरिया तक अकाउंट में बता दे मी शुक्रिया काउंसिलर साइफ शुक्रिया डिप्टी मेयर मी अरुण साफ कोल्लम बेनु वी मिहारू PSIP म्यूति 23 मिलियन फंसा सहस रुपया देतो एक तेरे मगाई फालंग अदि ब्रिजुगे मरामाता 16.1 मिलियन एहनिहिं इंफ्रास्ट्रक्चर मरामाता 80.5 मिलियन अरुण बलालम बेनु वी मीगे 3 हफ्ता कुरिं मितनु अरुण में फास कुरि मालेग मगुतंग हदा निहार मी RDC या मिदीगें मिदा गोता गोस अरुण में उम्मीद नें अदि विहिफनरा हर कुन्ने मालेग मगुतंग हदा निमिदान कमक इंगदा नो नामिनी मगो सेवती निहार देआहारत दनी हैंगमहुं निम्मन बुनी थाने दें अरुण में मी इनएफिशिएंसी मिकं कुरन सरकार के इनएफिशिएंसी हुरी मिंबर फेनिफा अरुण में एबा इंगे मिगोता मडुकोगे मालेग रैतुन हल्लें होद मडुकोगे अरुण में दौर निमेरस मिकम नुआ अमीन मगोस नेंगे निमेन कम ये तो आदमी जमाना को नेंगे निमेन कम एम एकमंग एकशाला फैसा एकशाला जेहेने ए मितनु अरुण में निम्मा फे निमुने मगो हेदुमके एम एकमंग खंडे फे फैसा तो मी 16.1 मिलियन की अरुण की मी बियो की हदा उले मी हे नूनस अरुण हितंगरनी मिमिंबर थंकोले कुडवेदाने अरुण में एरु एकल इमेजिन कुरि स्कोप बला अरुण मिता वाक देखी कोमे मी हेगे कोमे काउंसिलर के दायरा में से मैं दाती पूरी ममता के नगाग कोमे हल्ले गेनेवे तो बला 16 मिलियन हम की के लोलबे कव सुवंदर बसनुवान इंगे तो एम एकमा कोमे स्काला एडजस्टमेंट गेन्नेवम की बेनन तेरी कामे कम गबू कुरवेति देने शुक्रिया शुक्रिया मी और मैं वाक देखूं तेरे अंदा निधि आहार से मैं अंदाजा को फोन एम्मे बोड़ हरदे मीगे तेरे मगु हेदु मुग कंकम मिदानी गा होदुम मिधि आहार से मैं 1 मिलियन अने बजट करे फवाने मी आहार सम एगो मीगे तेरे 1 मिलियन की गा होदुम और मैं मी एक लाफे ngada de ege तेरे मी और मैं लेबर कोरन जहार दो कोडवन ए और मैं मोजफुन सीधा HBP मोजफुन बेनो कोगे एकं रंग कोरन दे मगु हेदु में मेगो एकम गविस मगु सीधा मुळे तन रोळालेगाल महदने कियनो गातन लगा एवर को कानो रीति को मिहुरिया कम कोन दे तेरे हम कानो मति रंगल कोरम से मेगेन दान वह कोन धन्यवाद अरुण हिवने हम मे अदद कियन हे गोस अदद नो और मैं एरो अंदाजा को मिदि हरो स्वर वाहक देखि फइन अदद मी अदद की मिहावर और मैं न गा होदि जकम वानी न मी और मैं मोजफुन लागे कंकं कोरवेन वाहक देंगे इतुरो होदन्य वेली वैया दें सिमेंटी में होदम में जेन सिमेंटी अने दागण होदन्य खानो मति हदा हम मीगे तेरे अदियान का हतर वर्क मिलियन और में इन्ना एलोकेट कोफ ए एम में गिने हदा कोई गंदा अच्छ की खानो मत रेगुलर को हम बदल कर मुंदा अच्छ खानो मत की और में शुक्रिया इस्टी और साइफ दे मुकुन साफ कोल्लम बेनु मी बजट कोडे वेज्जकम वन्या मिहार मी द बजट को तेरे एडजस्टमेंट गिनेवेने विस्कोते नोन्नान तो नोंतु शुक्रिया अन तिबेफुन और में नदी फोन राइट के तेरे और में हम मी कोड बदल कर मुगे तैयार है बॉय कोड बदल कर जाओ में तिबेफुन न दिए के काउंसिल पास को के कंका बखुरवे तो हम ए कन्ने हो रहा है कंका खुरवे हम मादो जाओ में हिंदी माल को अरदनु करे दिमाग को मी गेने वे कंका बखुरम मिहारस कर गेंदा प्रैक्टिस से में हो रहे हैं वाकदान शुक्रिया काउंसिलर साहब
mi estifa kuravani kuriya haruge algon mem jihi estimate ta ka vestirifa kuravani namas mitanuge decision nen obe miya haru ehakadduge decision ne fisar rangala magu hadam fara e commitment raituna fennan jihene budgetum ingeto algon men kamaka commit wege mitibi RDC ekan kurago ekam nugoskin malege mehunnan hallu hoda nudeveneti malege meya Dr. Muizza mitanan intikhab ve mihum mibunani ekan algon men fashagane rit ko kurana me ehemjiya e adadu onnamane budget uga fenna ingeto raituna wararanga safe wadanu 16 million rupiah dihabure gevesne len mi harin hasaka photo ge ingeto e malege magutan hadaka algon men fashaganna niyem ekkamawanya ingeto ekama algon men ekashigumwa budget land kuriye damwe algon dais inge mitanu beenu wima ekkodu anekoda badal kon e flexibility ekka ehnamas budget mitanu fast kura eruga midannawa commitment malege rayituna malege mayor adi mitanu algon men difa oin iruga e reflect wanje hene midannawani budget eki aamko kura gota kaanu matigandurangal kuruma gaayalma ti abadu singa kankan ingeto tikantalabas routinely hingane mitanuga ehnamas algon midakkani malege magto gahala turangal kuruma alum balum faragane gembodu masikki gande hingawa ka midakkani ehemjiya eya ekashigen bawaruge budget e miga allocate kore onnan jehene ehem algon ekam faha kura algonuge mi masengoti kinu budget kagule gut alulu kambodo memmioti ingeto e faha kurabwane rayiton kihini hekalen 16 million rupiah kurindu buni gotta timangutan hadani ingeto එහෙම වීම අපි දන්නවනේ ශුක්‍රියා ශුක්‍රියා ඩෙපියුටි මේ අවුම පහකොල්න ජීතන් කොළඹ මේ මාලේගේ ස්ට්‍රීට්ස්කේපින් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ කවුන්සිල් කුරේ ගෙන්දමුන්දිය ප්‍රොජෙක්ට් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ටෝටල් වැලියු එක මේ 43 මිලියන ගාත දාදද 3.5 මිලියන ගේ තවන හදාවා ගොතු විදිය එහෙම එයදලකි අවුමෙන් දිෆෙබර් බජට් හදායරග තිබෙෆුන් ෆලෝ කොරෙන්ජ හේනි මේ ත්‍රෙෂෝල්ට් එක අදි බේනෝ අදද ජෙහියකස් මේ නිහිගානේ මේ අවුමෙන් හැම ෆෙට්ටිරෝ සමබනේ බ්ලොග් ග්‍රාන්ට්ගේ වැලියු එක ගොතුව අවුමෙන් බජට් කොරන් දීෆෙනි 270 මිලියන් 270 මිලියන් නම් බේරුම් අවුමෙන් එක එම්මෙලාරි වෙස් එබෙෆුන් නොදේනවා හකයොති ප්‍රථම ඩේ 1 ෆට්ටස් බොනෆයි නේද එයින්ද අනේ constraint බලාගෙන අවුමෙන් බජට් තයාර කරමු මුන්දනි ඒකතරේ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಅವನು ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಸರ್ವೈವ್ ಕೊರ ಅಮೌಂಟ್ ಮಿ ಮೋಜಫುನ್ ಗೆಂಗುಳೆ ಕಮಗ ವನಿ ನಮಸ್ ಬಜೆಟ್ ಗ 10% ಹಮೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊರೆಂಜೆ ಏಗ ಮಾನೆಕ ಸತೆಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಮ್ಮಿಲಿಯನ್ ಅವನು ಹರದು ಕೊರಾನೆ ಮೋಜಫುನ್ ಗ ಮುಸಾರಯ ಎಹನಿ ಹಂ ಕಂಕಮ ಎ ಜೆ ಬಜೆಟ್ ಗ ಬೋಡು ಬಯಂಗೆ ದಿ ಏಕಮ ದೆನ್ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿದಾಳ ವಿಕಂತತಕ ಹಮ ಅವನು ಸಮ ಪುರಿ ಹಮಯತ್ತಾ ತಿಬೆ ಫುನ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸಬ ಎ ಮಿ ಎನಿ ಎವ್ವೆಸಬ එකන් කුරන් පුරිහම සක්කත කුරානවාක මේ බද්දල් මොක සමත් තිබේ ෆොන්ඩස් දන්නවා එක්කම ස්පාහ කුරන් එකම කො මේවක තමයි මේක ජෙහමියෝති අවමෙන් ලිබිෆෝරින් අද දෙග්ගේ තෙරෙන් එලොකේට් කරන් එච්චකේ එම ඒ බේස් කොන්නා මේ බජට් මි තයාර කරන්නේ ඒක මානේ කි මේ එහෙනිහෙන් ගොග්ගතුන් අවමෙන් පෑසා හොදාගන්නේ එලෙවගේ මසක්කත ෆට්ටන් ඒ මිබුණනි 4 මිලියන අගාතම වයින් අදද අවමෙන්නක ජෙනරේට් එන්න කරවෙන මිලිවෙ එච්චගේ තෙරෙන්නේ එහෙජ්ජ ඒ නවමෙ වකින් ඇඩ්‍රස් කරවෙගේ එෆෑසා හොදුන් අවන හිනේ එම්මෙ බුද්ධිවර ගොතකි මේක තෙරෙගේ මිහිරි අවමෙන්න ෆිනෑන්ස් උන් දෙනකම බණ අදද අවමෙන්න මේ ආම්දනේ ගොතුක එහෙන්දෙම දිම එහෙම මසක්කකෝගෙන් ලිබේන එච්ච අවමෙන් නරයතුන් දෙ හිදමත බොඩු කරන් කිතමරක බේනොම් මිස් බොඩෙන් කරවෙන මිසාලක මේ මිසාතු වෙෆන දෙන ඒ එම්මෙ ෆොන් තිබේ ෆොන් හම මේ මොල කවුන්සිල් නිම්මෑගේ මාලේගේ මේ වශයාගේ මේ ෆත්තියාතව අගබොඩ කර නිම්මෑගේ ඒ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන් දිය හිසාබ රයිතුන් අවුන් මෙන්න හැමයන් ඇස්මි දන්නවනි තිබේ ෆොන් මිහර ඩබල් අගේ තිනගනි මේ කුරින් දුවහ කුස්නගම දියාගෙන ඕන ගිනයිච්චසක මේ ව්‍යාපාරතක බේන කරම් දායිච්චස නෝන මේ ආමක ස්පෝර්ට්ස් ෆිෂින් නයි කහලකම් බේන කර මේ වලන්තක මිත වශයෙන් අලාෆ මේ එහෙම ජමිහා බොඩල් කිකුරන් රයතුන් තිනගනි ඒගොත තිබේ ෆොන් අනක්කාස් රියා කොෆ එදද කුරිගද ගායන් අදද කනෝත තිරි කොෆ ඒ ජාම්බෙන් රෙවෙනියු ජෙනරේට් කරමුග බර බඩති මේ ගොන්ජොන්තක බහුරි එහෙම මේ අදද රෙවෙනියු මගොත සීදා රෝල ආලාගේ මිහාර මිහදා ආරඩීසි මෙගෙන්දා උසූලු ගෙන්දා කම්බවනේනම අවුන වින් කොරෙන්ජනේ අවුන හිවනි කුරිගේ රෝඩ් මේ ස්ට්‍රීට් ස්කේපින් ප්‍රොජෙක්ට් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තේ මාග සිටි කවුන්සිල් ගේ බොරේ කැපැසිටි එකන් කරවෙන වරුගේ කැපැසිටි බොරේ නෝහෝ බොරේ මීහුන් ගති
అది డిజైన్ కొరాన్ లెవెల్ గు మిహు సబతే మీ కురి మాలే మీ మసక్ కురి హురి హా మే సబతే జమాను సర్ క కురముంది యూస్ మాల సిటీ కౌన్సిల్ ఏమ కం కురా కం దగులెన్నే హమై క మీ ఫాసా ಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇ ಐ ಮಿ ಹರಾಮ್ ಬೆನ ಲಿಬಿ ಫೋರ್ ಏನೋ ಲಿಬೆನ ಕಮ ಎಬೆ ಫೋನ್ ದನ್ನವ ಅದದು ತೆರೆ ಮಿ ಗಡಿಯ ಎಲೋಕೇಟ್ ಕೊಫೈ ಗನೆ ಕೆ ಮಿ ದನ್ನವನೆ ಏಮ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅತಿಕಂ ಆಮುಂಗ್ ಮಿ ಸಮಾಲ್ ಕಮ ಗೆನಸ್ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಹುರಿಯಾ එම්මෙන ඉංගේ කොට දෙක්කම කියවන්න හිවෙන කුරියන් ගත්තන ගොසම මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් වින් කරන් වර ෆසේ හවගෙන් දාන කම ආර්ඩිසිඑල් නවගෙන් මිදා කන්තත් ගොතරේ शुक्रिया ने काउंसिलर साहिब शुक्रिया डेप्यूटी मेयर अरुंदांग मेरे वचके मी गातन वलागे मी अंतकन हल्ले नवाने मिट्टन देनी तारवलागे मी कंत तेहमिनी मी हम अबदु कस्साम बेट्टी मिस्मी मगमती हिंगामी बेट्टी अन्न गिना बेट्टे मी कवान अळगोंड ඒ අලුගඬ බදස් මගතකෝ හිඟා දුහකෝ සාලාගනගෙන් බිම්මච්ච අබද බල තිබෙන්ජේ මේ අබදබද ගාලාමි මේ ගේගේ ගාඩන් ගලකාල ගාමගතක ගජා බඩසිංගා ගෞමගේ මේජර් මේ මේන් සිටිගේ මගතන් හල්ලුවාන කල්කොන මේ කොමිස් ඔප්ෂන් එක හොද शुक्रिया काउंसिलर ज़मीर फॉर काउंसिलर सैफुद्दीन आदा कोई बंदा साइफ देखिए आपके वाले समय और बड़ा तायद दे काउंसिलर निम्बुने ले हम ओरिया काउंसिलर में स्पेन में के इदारा जो मगता अल्लाह के फुल मगता हेजुमट्टा ए कुरिंते कंतक कुरुमा ए जो हम काउंसिलर को इदारे तिमलगे दायरा गुरु मगता ये लिस्ट तिमला व्यवस्था में को वेदा हमें ने एकमा बे कमिटी एवस काउंसिलर के लिस्ट में के दिबी फनेतीमा बजट में ये का सीधा इमगत में बजट का मुहिम में तो अलग लफा करेंगे एवं में ये एवं एसटी जनाब देवान अलग में तक मगत के इंगे पता नहीं ये जो काउंसिल में मिलने कोई काउंसिलर को सिधारा के इन बड़ा तलाक पर मगत के तफसीर उपरा भी क्वालिटी और यही म्युनिसिपल कमिटी में होशा तो बिहार बजट को खास पर शुक्रिया काउंसिलर साहिब शुक्रिया मी एसटी के वाहक अळगोंड मी साफ वैज्य मिहार अळगोंडंगे बजेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स मिहार एलोकेट कुरुमुगे बहुरिकं एगे बहुरिकं ही फेटुन तके एहे नमस अळगोंडंगे कमिटमेंट ओवे अदि अळगोंडंगे निम्मा एगोत माले मगुतन हेदुमुगे मासेके अन्नाहारू पेशिगे इराद कुरविया कुरिया दानकम दें अळगोंड हितु अमीनी मग विगत करनु अळगोंड में एकं हम 12 कुरिया गिंगोस निम्मालेवेने देन जमीर तिविदाळवा हें काउंसिलर जमीर तिविदाळवा हें अळगोंड में फाहा कुरा निम्मा फोती तिविदाळवा मगुत ए नमस मितनुगे इंस्पेक्टर गोस एकं मगुता सर्वे कुरमा निम्मे दें काउंसिलर एकमुगे एही तरिकम फोर को दिनमा निम्मे वि एहिमा ए मासेकिंग अदि नुहिंगा एकम अळगोंड मी अळगोंड में नमी फाहा गवनी अदिस मिहारु बाकी दुस एबे मी इंतखाब गे मासेके निमुनी मारु दितम अळगोंड में ना रीत को निको मासेकतागे कुरिया देवेने अन्नाहारु फास्कुरा बजेट गे तेरेगा नुहिमेनु नस अळगोंड इराद कुरविया अनिक अळगोंड इराद कुरविया मालेगे मगुता अन्नाहारु हदम फशानंग एकमुगे यगिंकं अळगोंड बेनु मालेगे रैतुनंग अरुवा मितांग तिब्बे हुरिहा पार्टी हुरिहा काउंसिलरुंगे फरातो शुक्रिया काउंसिलर नाहुला एल्फो मारी काउंसिलर मरियम नासिम आदे शुक्रिया डेप्यूटी मेयर अरुणा फाहा कोलम बेनुमनी मी ज़मीर फाहा कुरे विनुकुताय का बेहेगो तुम हम इच्छा धन्यवादम बेनुमनी इंगे तो मी के कुरे काउंसिल बदलू में गा एक दायरा तक मी दायरा तक काउंसिलरों मगुता दायरा तक को गे मी मगुता का बेहेगो तुम मी रिपोर्ट तैयार को फफनुआ मी निम्मा फोती दें हम मालूम फाहा कोलम बेनुमनी विलिमालेगे मी रिपोर्ट वर तफसीली रिपोर्ट मगुतहुगे तफसीलो अदि मी हम मी मरामत कुरंजे है मी हिसाब तकाचे वर रंगलं इंगेने गोता मीगे 3 हफ्ता कुरिन वाणी ब्यूरो य फोनवाफा एहम हम एवाहक धन्यवादम बेनुमनी शुक्रिया काउंसिलर मरियम नाज़िमा काउंसिलर ज़मीर से फाक करवे हकी काउंसिलर ना होदास एने नो एवे दो निमुनी के किंगे तो मगफार वेरिंग सर्वे पूरा गोतर निमुनी अळगोंड में मिस एकम
algonmen ge maguta algonmen ekam egata evaka denne me meya vidale makfar wedding e survey gedda egota eva ekam paakal eta shukriya nazu awritu miharu alumenge me bahus korawunu kanta ka ege hallu hodena gottake almenna ama kuriyamattaga me ane revene naartoga ituram miya fasa allocate korwena gotta amas councilor saife faha kurihen annaharaki almen male rayitunna me magutan hada rayitunna me magutakon faseya lui faseya council medureko me hodene gottake agurutum ane almenna me hodigen dar ema jebefulunge utarazen nekkama wanyamo mi budget fast kolla devwan commerce be flok taaydu korawwa eramenna kuriye kende councilor saif mi budget hushalu wa fa gota fast kuranga gun hushal councilor Ramesh outside Samir councilor Zamir shukriya alwan gada dibeto aage warsaf edo ane me musharanga oti magusar weringe wahaka asa mushari farato egen oge alwan edo kalakara kuri magusar weringe पानी का मतलब डराता है तो तजुर्बा हर बैंडों में परमेश्वर माने सिटी का आमोदन का जो बैंड है सब फोरम में ये एरिया में हम जो स्पोर्टर में पुराने इन साउथर अमेरिका वो विषयानी तुमन में बैंड का बहुत देवे है सुनो वो उनमें एक काउंसलर विशाला लागता अमेरिका का दे बैक स्पॉन्सर बस तो सारे पूरा होता और जो सिटी का गुंडाने के में आरोपण एदो है संतो बड़ा का पुणे में एकदम दोनों लाजमा विधान में आना एक बार आप बन shukriya councilor saif hushalu wa councilor adam ramesh taaydu korevi meha hushali fa budget ingota fast koran egota fenwala na be from vote tebungada algo style तो कुछ mistake है algo शाना शायद पूरा पूरा चला है तो बता काय ade hengema me taaydu korevi horiya be from hushali horiya be from west taayda ekkon alon fast kolla diniget me ittifaqo fast ge medi warbala shukriya horiya be from namya hisab hobya sawi kadeuno ahari budget fast ge medi den agenda item hatarege meti idari goton hoshala masse gotuga video projects ka update issa kurma len use plan fast kurma gule goton itura kuriyad dana gotaka mad mashara ko goten nimmo mi biga de masale video ko faraton e bang e idari goton hoshala devana masala male avilimale public facility upgrade kurma gule goton video tayar ko fa kalda sissa kurma goten nimmo awdama dekama bes ayalwala mi shayad dannawala duniya dana nafasewan kuriyad shukriya deputy mayor alawun me paper present kurumu kuring hama demme bahus kurunu kantaka faha ko lanenge tami BDO feddo maksad kiwes council la amdani generate kuru ngata he maksadu ke BDO feddi BDO project tak hawa kuru gendi egotu mihar BDO ge dashon ashavis project wani eki marhala tak gendi fa ngata ege terega mulani maganu gotaka mixed use parking building tak ki mara kuruma ben ya kurun hu ben hinka facilities ta malege gaim kuru de mi horiya kamakabes mi amhar mi wa kun takeni LUP recommendation ge paper be ko dangada de mi ga mi horiya project takabes mi hotte fimune hisab ki male ge taragiya mi guidance ge to approve kuran je land use plan approve no kurawi otima ngada land use plan approve kurmatta mi har land ministry phone again ekiwa ka mashwara ta kuram data mi har do har buran gina dos veche de ngawmen he mi har emme fahuge update balakama vejji yam me
23 March ngata minnani bar March ge me fahon mi planning ministry mi kol phone off inna news plan ge ki bata comments takuga bagan gotakan hama adies meleni parking building tan eruma medu mi debasum fedehum menna hen oriya kanta ta ka kutagmen ebbasu ifa hame kan mianna issue kam miwa hamaki council faratun me deni mihar mi park kuruma beenun kura jagata hoga multi use building take gota gaim kore gota khudda deshe era tiri huriha floor tahaki parking space gota council la libi e binta ka rent libe ekotare timunna meti investors awakhita kifa mati floors tahaki investors ge investment recover kor mattaka council unna malege mi land use approval innu mingaru taren emunna libe commercial purpose de kantane namas mikamuge debasun fetiwa meti ehma mikama hedi ege end result ki council la kurin def gotuka vejja 2026 වන ආහාර නෙමෙම් වායර council la hame kani parking building takun libena kam balefu meti 5 million rupiya ge amdaniye hatarhas parking space create kam belefu be yaganaka first 1 million rupiya ge asset create kore council ge nammati ge sanda hunnana kam bani belefu ngata ham media kantata kommedo kam den hurasalamu media ge recommendation kam midani me investors are already negotiate kuraname koffa planning ministry nge definna gota hame kani parking floors tati oda pura gota mitantam badlu kuruma egota normal recommendation ekam me de hoshara egota dakama vejjiyamu mege implication ekan annane komskote viya savmen jehana commerce pura gelu itake den investors ekam kan annane council plan ko meri parking space ta ki molina sile raituna de santam gotuga ega badlu commerce floor names denje hidana paid parking gotuga anakama ko almen jehidana land me rentam me definna me rates ka concession de ka negotiation tak daanji hidan kam furtamaunu suggestion ki mehar planning ministry nge difwa gota hame kani parking source te mare kura gota mitanta badal ko fe gota puri ken demand councilor saud शुक्रिया डेप्यूटी मेयर माल सिटी के प्लानिंग माल सिटी मुनिसिपल खिदमत का मिखंकमा हवाले फोंडनी माल सिटी काउंसिल इंगे तो ये की ना सरकारों एदे गोतेगे मच्चा निम्मं होरी कांततकेनो एहनु एबे फुल्ला डेवलपमेंट मी कंट्रोल्स लेवेन पेरीमीटर्स तक देखे दान एकम एगे तेरेगे एबे फुल्ला अरगोनमेन्ना एगे तेरेगे इख्तियार तक लिबिगे वे इंगे तो माल सिटी काउंसिल के मेजॉरिटी नेम निवेरी कमका निहार मिय सरकार का इंगे तो रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालिक मिहु नून के बुनेफी देन ए फहो वजीरुन्ना अमीरुन्ना लब्बागन मालेगे कंत विया नुडे एबेफुम बेनु अत माल अंबुराला मसिके कुरबुमकी वर वियानु दाकमे इंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल लाफ नियोन्ननी नि सिटी हिंदुमा मुनिसिपल खिदमत तक हिंदुके लोकल काउंसिल तक हदागन मितिबी लामरकज़ निज़ाम गायम को गमितिबी इंगे तो ए फुवल वाला फा एगे एवस कहला खमका उसूलक रिगार्ड कुरमे नेति कंसीडर कुरे में नेति सिटी काउंसिल mi kurang ule masikket ka hurasele gota planning ministry mi kurabba masikke huttalu ma algon danno den algon me niharo kobato algon suwal kollam beenum wani ebefu itiraz kurabba sababaki inge to niharo malega parking building taki elmuge wahaka e boy mi streetscape mashruge teregos niharo mule ata ekko kahalagage ennevi housing ministry रईस इब्राहिम मोहम्मद सोले इन्हें प्रोजेक्ट आता नंदो है ये तो बेड़ा मिनिस्टर ने हिंगानी ये बेड़ा अपॉइंट को फिर एमडीए ये कांगे कुराबानी ये तो ये वेगस ये बुट्टे निकां कां कुरां एक मको एक दस कमे नुहिंगा ये देया हर भी ये नियति ये आमीनी नगो एक गोई राजीतु नकां एक दस इतबार ने निबेफुल निदा पेस का गोस देने नि पार्किंग इमारत के नेरे ये एक मको दुस्तूरी जिम्मा कानूनी जिम्मा हवाले से लोकल काउंसिल algon city council no nikan kurang wonde nuneke nidalo nikon hamayen hujjate dakkawagen to edevuna behe kamen nune inde to hama wara saaf ko nidanwani ministry ke tibwa ayyan kurabba tibwa devuna behe kamen nune ni yaki ni municipal kankamaki ni rajito intihab kurabba ko nimman onna kantatteke den edefu male intihab nuwaki rajito kuren nune to adi mitale intihab dini huges kushen to edefu popularity dashi ebefu eha wara municipal kantaka addanam beenu fu kama bani via hoi wadanawani
eko miha ministry ge ekankama bihodan nan inne boda maale nabbana inne state minister kiwis ebela ramilla party getere gintihatta kus kita farak fail wada maale ni reject kita bahar jaha du kolla ber befletto ehem muhaddawa shayad awolna bodo balwa kon hujjate dakkawagen to ebefle idalwani mikan nukure wede ingeto kibegento algonmenna commercially viable gotka maleg parking hallukura masake nukure wembi kobato gaanuni hujjate ki kon gaanune kongalage kon usudegge dahunto ebefu nune kevi darwani algonmen nugota deputy mayor compromise kuram bejja emihun bunu gotka algonmen gudwa tibellunto jeheni miharo nives nune kevi darwende benu vigota algonmen niti commercial component kandalima kagellum mani deputy mayor අවගණ කරන්න ඕනේ. ඉංගේත මාලේගේ රජිතුන්න මාලේගේ බිමු හොදේ ඔයි හැම අග හොදු මං ඉහරසාරවනි. මාලේගේ මිනුගේ හග්ගකේ මාලේගේ හොරි බින්තක එමිහුගේ ඛිදමත් එමිහුගේ කංක ෆුඩ් මට්ටක මොහතාත ෆුඩ් මට්ටක ආම්දනි හොදු මකි. එකමක උරම නේවනේ ප්ලෑනින් මිනිස්ට්‍රි එක. ඉංගේත බිහාරස් නා සර්කාර ගුරු බින්ත මදීත එවරුණ කන්ත කුරබ්බඤ්ඤා හැම හොරි බින්ත කුරබ්බන්නේ නුට මික්ස්ඩ් parking business nelu male magutake besallennu kurevulu flated business nelu then go to list and nerva shayad ye jawab devu ingeta shukriya shukriya saif ada awanda me diffuse kurumuge motive wa be gutun echeddanwa kanne genengeta ඒ තිදන්නවා hen outcomes මේගේ economic sense මේකෙන් නොකර මේ reject kurumuge ingeta then awanda tibetan dosan beno fuliya danwale vidana likimun awna li furi jawab tak yal de vidana yeta parking building kantatta huga awna lifuna city ga me planning ministry faratun recommend ko from innani මාලිය දිමායෆව parking masale luyen hodin beenumuga hama ekani parking na hasakoggen timawetta ratthi lorai zimaratke taragi kuru muhumukom fenna kama neda lorai iskama me danwa innani then council ng government me response kami buna faminani tidanwa de high rise low rise me debate par ko bato kiya sa bugun to high rise me wani low rise wani kinate then definition me ko nahi to then all me response kami buna faminani low rise multi purpose building tak ke gaam kuruma malege bim beenu kuruma plane ga fa kufa wani malege parking masale halle hodun beenuma kam hame kani parking na hasakogun efada wasila gaam kurumuge haradu dekolu jehena kamuka nuati ආම්දනී ලිබේන එහෙනිහෙන් බේනුත හිමනාගෙන් මෙනුයි දෙමෙහෙට්ටනුයි ගොතෙක්ගා ඉමාරත මේ හිදුම දිනුමුක මග්ෆා හිනුකුර වේනති අවුන් මෙගොත මුසයිවා නේද අති මිෆද බිල්ඩින්ග් ත ඉමාරක් කුරානි තිමාවට රට්ටි ෆැසිලිට විහස් පොඩ ඉන්කෝපරේට් කොග්ගෙන්නේ නමස් දැන් ජවාබ් කරන්න ගාසමින්නනි මාලේ මවතෝක තොජ්ජහම හල්ලෙන් හොදේනි වීවරකුම් පාකින් ස්පේස් ඉතුරු කොග්ගෙන් කමුගා වාති මිබින්ත තරගී කුරුමුගා හැම කෙනේ පාකින් ස්පේස් බේනු කුරුම හාස කුරුම නවල මේ කොන්ට්‍රඩික්ටරි ඉංගත මිදන්නා වාහකත දෙන් හිම්මි මවල මිදන්නානේ දෙන් මියොගුතු නැතේ දෙන් ඒ by law කොමුගත වේ සවමන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ත ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන ගන්නන්නේ LUP ෆාස් එකෙන් එනොගත කවුමන කන්නේ මිකන් කුරිය දෙය කෂේ අමනස් ගබුල් මෙන්නනේ මා සරකාර කවුන්සිල් ලා දෙතරේගෙන කොමස් කහ දෙ බසුම කෙතරේ එක මි මුලනේ දැන් අවුල් දැන් ටෙක්නිකල් ලෙවල් එක මි වාහක මි දැකෙවනින් ඒත දැන් හැම මේගේ ඉම්ප්ලිකේෂන්ස් තක එහෙන් දාරක සල් දන්නවා ෆණන් ඒත මිසාලක අව මිහාර මිතිබි මාලේගේ මිරි ලෝකල් මාර්කට් රිඩියුල් කුරුමට්ටක හැම කවුන්සිල් ෆාස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ දශුන් මිහාරින් සිංගල් ස්ටෝරි බිල්ඩින් 4 ස්ටෝරි බිල්ඩින් එක බදු කුරුමට්ටක අවරියා ඩිසයින් තකෙන් හෙදිෆ investor huriya kantata keredi kurefa council faratung rufiya wes e nula e building 4 floor building ki hedigen diyama etanu libe income council lange miharu libe income wuran 4 guna boduwin ebade mikan implement kurumatta kama libun hurahaki investor project register kuranje registration planning trade ministry hoshaliya trade ministry me gunane land use plan pass wenati munate registration kure gende weka me level ga me chintawan me hunna yete me huriya project es hutteni ebeyanu me recommend me kurani mihar me sarkaru ngedi finna gota awu me gota dure kama waniga itu masate ground henda dimige jessen onnan henna de midane technical level ingeta de motive ka awun kannege wakichi danwa kashmi kamga gon hudasa kurdini Councillor Saif. Shukriya. Me sarkaru ruhe gota Male City Council ge plan badal kuriyanu fast nuwana evidalwadi sarkaru. Ingeta then me unfortunately mitanuge evs
ebefuna kamen nimme wargu majority metana ganni ngeto den algonninge land use plan maalege redevelopment genna niule kankama maalege massaltan hallu kuruma algonnin hushala furi projects huttuage unelected bayaka maalege mihun gudukogge maalege mihun villa dekola kame kure vidana kama hi kurumaki kuhiye algona ka nufene ligota du kollaka de algonnen hama komme renegotiate kofwa sarkarun ede gota badal kuran algon badale gene vidane geto echaka ekamuge ekashigenwa sababu dekkiba ekashigenwa sababenne algonna midannawani commercial component nune malige pakilen hande nukurevene fiinuna ge ihimuni rayitu matununto e naganje hedi ehmema hama komme faruku jawab go uhu ahim biasus e nula hadashe den sababe bes dakkamani kini reason bes nukureve negotiate bes nukureve wahake bes nudeke ingeto kuda kujjako ek kamaku beenum wi mahawa regannaga tanuleke kudukujjaka wahake bes nudekke nunto eneka reason bes nukureve nunto sababe bes nudekke nunto egota reganna bawata ek defatalaga regota kase kame nukureve nunto maage graitu me land use plan ke aluganda tibefla mita tibegen eddu hama erre nimmali kame nune mi maalege rayutunna alugonni etan haas rayutunna ka wahaka dakkagi eta sateka stakeholder mitana genesge wahaka dakkagi edefun dekki wahaka ta note kogge yawmiya kogge record kogge fotakal hada tayyar kuri plan emmi nivarge extensive ko rajyega nonna nadi engeto rayutunna mashwara kogge tanege planning tanige urban landscape abbehe goto nidarje mashwara ko fe nonnane maage city council ni land use plan ekulawalan kurivargu mashwara hai ehme egotan hinguma faho mashwara nimmuma faho ebbe sabene to timana nugabulu kanu hedene ehmedde nuale nonto ehme nuala markaze niza algona kama ek gotakabes taide nukurave algonmenna mi unreasonable ko mihi mi anna algonni plans change kura mi anna recommendations ka sababen neti state minister ko nuni minister ko planning minister nuni planning state minister nuni Ibrahim Muhammad Sodi kamaka hippula no maki adu ekame hutwanji sabenu sababbe sonnanji hene igeto nitanum waki ijraate gedamu ekulafa yete sababe vidalo debban jehene defu nugabulwa ebbe city egga vidal virako ne ki begen kam algonne mideni rational ki begen kam commercial component lambi en defu naka vidal nude nulamni sababe hattalos nuda sheli vidalwan ema hippla mi raskamene zamane nu milamarkaze nizam miraj hingani ingeto erefu namegga lamarkaze ededa tibbawani erefu na ri wadana kante ekani lamarkaze usul hingani ri wada nugannawa kaman eyo male garayitu ekko bitanoge himpati kan majority bivotas male garayitu bod extensive me consultation process aga hama erefu ededa na gota dima idikola male garayitu benundis adi ganuna gawada eggoba gotugo mati egotan amal kureven otas ebefu hippula garada nuganawati ebefunna hippula hamaji oda nuganawati huttu agataka gabule nukureven algon kan nufene they of course shahid algon menna recommend kodde bani nikan kuriya devela mage ebefla ge responsibility eki business development unit ga agenda kure furi ebefu ge mandate ga hori masikkata ninnu eheba ebefla vidalwani ekan kure vidale gotke renegotiate kurashe planning ministry gunagotka badal kollama hingashe ehena nuhedene rayutum beenum gotka ekulawa penyecche tanage planning ministry duwahaku tanaka elect nuwa bebe funu adi electum ge kudawarabbe small matiga nebbe funu ni zamane ge tanaka kurimatla nuhaviti nihu rayutum hoafti nu tayyar kura plan ta badal kura lebbe sabab veri uzure nidakwa badal kura hama vidal yakasus algonne intimidate wegen ekan kura kan nufine algonne danwani ingeta shukriya ad abba shukriya saif hagigatuga samakan gotuga wahakada alodum medu kurani den ufadiganda sarukaraga hagi managa me councilan aw menna mikankan kurewena jaga dibigen dalakam geto adilama kasi hagi managa aw menna ega kuriyadan jaga slibena kama ema itura fa kuran shado chenekama banyam ushalifa wa karda taidu kullah wotana
Councillor Saif adi Councillor Saida Saif Fawga Saida algonu hoshalan mihar mi recommendations ba consider koffa algun mikamagin adives planning ministry ya wahaka dakkan negotiate kuran maalega rayitun lafa digen enihunge mashwarage matin ekulawa fo oy land use plan එක ඔය කන්තත්තකේ බදල් කුරවේනි සබබුවරි උසුර දෙකෙවීම අද එකම ගුලේ කුතුන් ගානෝනා ගවාදුගේ දහුන් එබේෆුම් ෆාහකුරවා නුක්තාතකේ ෆාහකුරවීම ගෙන්නන් ජෙහි බදලේ ගෙනවේනි හම අතිමන්නමෙන් එහා එන්නුනේ විදාල් වියකස් බදලේ නුකුරවේනි එහෙම ආල්ගොඩු මේ ආල්ගොඩු හුෂාරනි හම මිගත negotiate කුරල් අදි ආල්ගොඩු මේ ගෙට මේ land use plan ना सरकार दे गोत हम बदल कुरा का आवगोंड का गबुल नेवेन एहिम एगोत कं आवगोंड मी गबु नीवाह का दन्नो आवगोंड हुशारनी मी दन्नो है नेगोशिएट कुरा प्लानिंग मिनिस्ट्री आवगोंड में प्लान बदल कुरा हिसाब कं आदिनु दे इंगे इराद कुरबिया देन मी सरकार मी कुलिवर कुले का ने विसक दुहे बस इंगे तो आवगोंड अधिक कोलनी को मिकम वेदान ए कोम्मे गोते बे सिबुनु गोते Saida. शुक्रिया डिप्यूटी में अगुणस्थान बेनवाचिಗೆ ಅದು ನೆತನ್ನು ಮೇಕ ಫಾಡು ಕಿಯಕ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಸ್ ಕುರೆಕ ನೆತನ್ನು ಮೇತು ಕುರ್ಮತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಎಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕೊರೆ ಮಾಶೆ ಮಿಕಂ ಕೊರಾನೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋವೆನೆ ಹೆಮ್ಮಿ ಮದೆ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೇ ಅದು ಇಚ್ಚೆ ತನ್ನವಾ ಕನೆ ಮಿ ಪ್ಲೇನ್ ತ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರೆವೇನೆ ಮಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಮೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕನೆ ರಂಗಲ್ವಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೈ बहुत शुक्रिया सहिता काउंसलर जमीर Councillor Zamir ada orang sah kan ya ada tu salah tu mana mesti ni Councillor saya tu umur juga ada tu murjaya tu orang payah ama saya tu dulu orang tu impress tetap orang tu dua minggu state minister tu orang lecture itu orang pada bukan adi pada city council ada orang yang display mati orang councillor अनुमति के बच्चे में एक गाना बनाने पर आजीवन अनुमति के बच्चे का बात ही है साइंस के विद्यालय में उसका बाहर तंत्रों के ज्यादा विस्तार एक तो हजार पर लेंगे में वही हमें स्टेट मिनिस्टर अकरम बेनुआ है जैसे कि उनकी बायोपुरा का प्रोसेस देखा गाँव में मुझे है ना साइंस के विद्यालय में इबू हम जैसे कि अंदर में मित्र भी इराद करेंगे या इबू में कोई प्रोजेक्ट लेकर वेलकम मतलब ना है ऐसे में अंदर में ना कि लैंड यूज प्लान का अंदर में ये तो बेनुआ होता है प्रतिरोध का मार्ग देश के कन्या केरल में आदिवासी गुण कुमदेश को सार्वजनिक सदन और साहित्य विद्यालय में अब प्लेनिंग मिनिस्ट्री आइटम असवारा कुरन अनियो रिजेक्ट पूरा साबत एक और साबत का में सिरो न बजे अलग राइट में रिजेक्ट पूरी की लेवल का प्लस प्लेनिंग मिनिस्ट्री तो मतलब ये और शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया काउंसलर साइफ उशाला काउंसलर रिहान और कायद करे दिगोता में वो तायद करो बाबे फ्लो वोट दे बुगन वोट का बाहर दिखे बेफुंगे अगले बेटों फास्टी इदारे को तो होशाला मसला बाले अभिमाने पब्लिक फैसिलिटीज अपग्रेड कुरमा गुले को तो वीडियो तकवीर को फवा कब्दा सिस्सा कुरमा को निम्का शायद शुक्रिया डिप्टी आज अनेक समारोह कुरी वाक देखो कांत तकरिया कोल्ला अनेक तो बजट के वाक इंगे तो काउंसिल में लिबमुंडा बजट के गायकन का सीफा कुरी फदा हद्दी 80% में हारत कुरम बिजने करंट हारत तक इंगे तो एम कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक नूनी मी फैसिलिटीज अपग्रेड कुरमा बजटुम फासा हो दुम की दातिकम को फुमिउन्ननी एमगेन रिकरेंट हारो तक कोफ दिन मी रिपेयर मेंटेनेंस मी कंतत्तन अबदिस्तनी फहज्जे हिमु ए व्यवस्था गवर्नमेंट फा को गिन ब्यूरो फरातुन गवर्नमेंट गिनस्तिनीमा तैयार को दिफिन पेपर फा को फुमिउन्ननी मालेगी एम्मे बोड मी बेनुन कुरमुदा पब्लिक एरियास ता
ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತಾಗ ರಿನೋವೇಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮರಾಮತ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನೋಡಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕ್ರಾಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಸೂಲು එකම හරදු පුරා ගොත බජටුන් හරදු නොකෝ ඒ ගොතන් වල මේ එක ඒරියාත ඒ ගෙතර මාලෙන් හතර ඒරියා එක විලිමාලේ ඒරියා ಐಡೆಂಟಿಫೈ කොෆ එතන්තන गिन्नंजे ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತ ದೆಂಗಿನ್ನಾನಿ එයා ගුරුන් හොරි කොමර්ෂල් ලේන් ත කුජදී ගෙන්න ඒ කොමර්ෂල් ලේන් नु ලිබේ CSR ඉන්කම් වෙතරෙන්කම පේපර් බොඩ ෆාහ කොරේ ෆොමියොන්නානේ නේද දැන් ඒකේ බේනමකි මිසාලක දන්නවාකම වෙච්ච ඉන් ඒරියා මේ කානිවල් ඒරියා මෙතන ගොහන පාකින් ස්පේසස් ත මේව අබදබදම කුරින්ග දෙන විහිං ගාත බදල කුරන්ජේ මරාමත් කුරන්ජේ ස්ටේජ් ඒරියාන්ගේ බෙන්ද එතම මරාබන්දු කොන් ඔන්නත දෙයාර්තින් හර වෙච්ච ෆෙන්ස්තන්ගේ බොහොරේ ලයිටිංగ్ සයිනේජ් මේ හොරියා කන්තත දනි කවුන්සිල් බජටුන් හරදු කුරමු මේ හැම ಡ್ರೈನ್ ಎಂಗೆತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮಿಕಹ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತಾಗ ಬಜೆಟುಂ ಹಾರದುನುಕೋ ಎತಂತನ ಗೊಹುನ್ನ ಬಿಂತ ಕುಜದಿ ಕೆನ್ನ ಎ ಬಿಂತ ಕುಜದಿ ಫನ ಫರಾತ್ತಕುಂ ದೆ CSR ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರು ಮಿತಂತ ರಿನೋವೇಟ್ ಕುರ್ಮಾ ಮರಾಮತ್ ಕುರ್ಮಾ ಎತನ ಗೆನ್ನಂಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗ್ಗೆನವು ಎ ಮಿ ಪೇಪರ್ ಗ ಮಾಗನ ಗೊತಕ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಿಫಾನ ಕಮಕಿ දැන් මේ පේපර් මේ කවුන්සිල් ෆ්ලෝයම් හොෂාලා ෆෙන්න තම හර මේ දොස්කොල විෆිනි මේගෙ මෙන ටයිම්ලයින් තන් අවුල් මෙ ජෙහිදාන් ඩිවයිස් කුරන් කුඩේ ගින්නානේ තෆාත් ටයිම්ලයින් තකේ හොෂාලි ෆේ බදල කුරාන කොම්මුගත විස් කවුන්සිල් මිකන් කුරිය දාන් නිම්මාකම වෙච්චියම් දැන් ආමුකොන් හම් BDU ගහ ප්‍රොසෙස් ත හිඟා ගොත මිකන් තත්ත කුරිය දානි ආමුකොන් ගෙසට් කුරවි එමිකොල ලිබේ හම් ප්‍රොපෝසල් ත කවුන්සිල් ಗ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ ಕಮಿಟಿ ಪಾಸ್ ಕೊರವಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆನವಿಗೆ ದಾನೆ ಮಿಕಮುಗೆ ಸಮ ಆಮುಕಂ ಅಲ್ಮಿ ಫಾಲೋ ಕೊರಮುಂದ ಹಮ ಹೊರಿಹಾ ಇಜ್ರಾತ್ ತಕೆ ಕಾನೂನಿ ಮಿಂಗಂತ ತಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ಗಿನ್ನಂಜೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ತಕ ಹೊರಿಹಾ ಕಂತ ತಕೆ ಬರಾಬರ್ ಹೆಂಗಮುಗೆ ದಾನ ಮಿ ಇಂಗೆ ತಮಿ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಮಿದನೆ ಹಿಮ ಮಾಯಕಂಡು ಗೊತ್ತ ಹೊರಿ ಕಂತ ತಕೆ ದೆನ್ ಹಮ ಸವಾಲೆ ಮತಿ ಆಳಂಡೆ ಎಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಕೊರಮು ಕುಡಿಯಗೆ ದಾನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ तीदाले मालेगे मी पब्लिक फैसिलिटीज मेंटेन कुरुमकी वरा बोडु कमक वेफा मियोति वरा बोडु हरद हिंगा कमक वेफा अलगोंड हमा मी उसूले गोतो मिकम तायद कुरे नमस मी फाह कोंदन कुडको लिस्ट कोंद देव बल्लो अलगोंड में नमियति फस्ट तनेगे वाहक देतो फस्ट सरहदेगे masakatuge wahaka mi kommetane eke deetin hatra mi kommetane mugaberuga mi e farata libwada nawani kon kiha warege bimetto kon taakunto e ngalwada saaf kolde fanta councilor shah Richard ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೀಗ ಮೀ ಏಕಿ ಏರಿಯಾ ತಹಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಂತ ತಫಾತು ಅನ್ ಇಂಗತ ಏಗತು ಮೀ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸರಹದುಗೆ ಎವರೇಜ್ ಕೊ ಮೀವನಿ ಫಸತೆ ಕಕ ಫೋಟಾ ಇಂಹಾಸಕ ಫೋಟಾ ದೇತರೆಗೆ ಬಿಂಕೊಳ್ತಕ್ಕೆ ಮೀವನಿ ಇಂಗದ ಮೆಟ್ ಇನ್ನಾನ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಏರಿಯಾ tere itu nuwabi wenginnan ingana TJT area ಗಿನ್ನಾನೆ ಎಬ್ಬಿಮೆ ಮಿತನುಗ ಕುಡ ತಂಕೊಳ ಮಿಲ್ಲಿಬೆನೆ ಬೇಫ್ರುನ್ನ ಮಿ ಕುಡ ಫಿಹಾರೆನ್ ಹದನ್ ದೆಂಗೆ ಗಿತುರ ಜೆಹನಿ ಮಿ TJT ಗ ಮಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಿಕಾ ತಂತಂ ಹದಾವದೆ ದೆಮ್ಮಿನ ಲೊನ್ಸಿಯರೆ ಪಾಕ ಮಿ ಕುಡ ಮಿ ಟಕ್ ಶಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇನ್ನ ತಂಕೊಳೆ ಈಗ ಗಂಟಕ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ನುನಿ ದಿಸ್ತಕ ಫೋಟೋಗೆ ಮೆಪ್ ನೆತಿಮ ಫೆಂಡನೆ ತಿಂಗದ මෙහෙම දරුණු හොස්පිටල් ගේ ස්පාක් ඒරියා බෙල්හෙට්ටු මට්ටක හම කොට ටක් ෂොප් එක ලාගතන් 200ක් ෆුට් 32ක් ෆුට් ක තංකොල දැන් මිලිමාලේක මේ 2000ක් ෆුට් ක බිමෙ මිදනි කොමර්ෂල් ලෑන්ඩ් ගොතක ඉන් රිටර්න් CSR කම්පෝනන්ට් එක ගොත වොලිබෝල් කෝට් බාස්කට්බෝල් කෝට් එක හෙන්බෝල් කෝට් එක ආදී අවුට්ඩෝර් ජිම් එක අලත ගොත කානිවල් බින්ත මේ හවාලවණි කානිවල් බින්ත කා මේ අලවණි නම්බර් 1 number 1 ඒකතරයක මෙවලනි මිහාර කානිවල්ගේ පාකින් ඒරියා තහුක මේ එලි ඔටෝ ගේට්ස් තක ඉන්ස්ටෝල් කරුමා එතන්තනුගේ රෝඩ් රිපේර්ස් තක පේවිං ත රිප්ලේස් කරුමා රෝඩ් මාර්කින්ස් තන් එරුමා මේ ස්ටේජ් රිපේර් ගිතර ಫುದರಕ ಬೋಟಂಗೆ ಬಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕ ಬೆಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆದುಮ ಅನಕಸ್ ರಿಪೇರ್ ಕರುಮಾ ಎತಾಗ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಲೈಟ್ ತಕ ಸೈನೇಜ್ ಆದಿ ಇತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಹಿಸಾಬಕ್ಕೆ ನಾವು එහෙම මේ හොරිහා කොම්පෝනන්ට් එක කොල්ලා අතුරානි දෙත්ත මේ කොම්මි ලොකේෂන් එක වකින් ස්ටෑන්ඩ් අලෝන් කොන් හරදු කුරානි ඒ ලොකේෂන් කොන් ලිබේ ඉන්කම් එහෙන්තනක බේන මෙන්න කුරාව ආත් ශුක්‍රී අවතෝ ඉතුරු බොෆරක සුවාල නැතිය මේ පේපා හුෂාල ෆින්ගත මේ කොම්මස් බොෆරක හුෂාල වතා උකර
Councillor Nahula. Adi shukriya Deputy Mayor. Hushalifa wa Karudas mi Hushalifa gota hama mi fas kurang alunu hushala. Algon mi kaid kurang. Agenda number 5 Malia Vidimada public facilities upgrade kurma gulego to BDU in Tayar Kofa Karudas is Karudas Ingota fast kurang councillor Nahuda Hushalu councillor Saidar Shida councillor Ahmad Aifan wa Tayar Kurov Ema ni Karuda ni Ingota Tayar Kurov vote the Vumber Father for vote. Panggil kau tiba berflok. Biasa baru dan huru ada foto ittifaq fast seger media yang menyada agenda profil huru item mihai sabu media media council jasa wadah dari huru ada foto online ko baru wadah huru ada foto orang bersyukur ada apa orang bersyukur ya. Assalamualaikum.